Atongoria kiama kia Jubilee makoretwo magitetio atongoria wa kiama kiu ni undu wa kwaga gwitia giikaro kia hamwe, undu uria twikite niguo uraramia mwatuka uria ugumeire kiama kiu. It is no longer an option to have a parliamentary group committee for the Jubilee party. Na riu munini wa President William Ruto Akiaria mwena wa Embakasi ni eranĩire gũbanga mucemanio wa kiama kiu niguo kuhurana na ihuhokanio iria ikoretwo kiama-ini. Kwa sababu wengine wanajipanga, nyinyi pia mkae tayari. Sasa tutaanza kujipanga, tuhakikisha kwamba Jubilee inakaa pamoja. Shetani ambaye anataka kulete mambo ya mgawanyiko tumoseme ashindwe. Muthenya wa ira mwena wa Nyeri, miahu iri ya Jubilee irarutanire nguo mbere ya Minister wa Urimi Mwangi Kĩonjũrĩ, kuria gikundi kiria kiratongoretio ni mũmbunge wa Nyeri Ngũnjiri wa Mbogo kiraugĩrĩirie atongoria aria marekinyetie igongona-inĩ riu. Na Jagua akitetea wananchi hapa Nairobi anawekwa ndani wiki mzima. Wengine wakishikana na Mungiki na vikundi zingine haramu huko Nyeri wanachungwa na polisi. Rĩrĩa ũngĩenda kũmenya nyũmba yako nĩ hĩndĩ ĩyo kũigua inegene. Ukamenya hĩndĩ ĩyo nĩguo nyũmba ĩkuruma wega. Kuo nyũmba ya Jubilee ĩkuruma wega. Ihinda-inĩ riu mũmbunge wa Gĩkũyũ Kimani Ichung'wa ni amenereirie kiria augite ni maminista gutambia ũteti handu ha tabarĩra cia ũthii wa na mbere, akiuga ciĩko ta ici ciaya kũgayũkania bũrũri. But Your Excellency, you have ministers, cabinet secretaries. You have principal secretaries kwa hii serikali ambao wamejitweka jukumu la kufanya siasa, and I think it is time you told them they choose whether to play politics or to do the work that you and President Uhuru Kenyatta have given them. Ribotera Inooro TV, gitagwo Mwitereri wa Wangari.